Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hurmatlı cemaat, hurmatlı görüşçüler, amansızlarбы? Biz hazır Жалал-Абадтын Барпы айлаймагында жүрөбүз. Бул чыгарылышта сиздерге чоң аттарды тартабыз тугандар. Бою бийик. Мына биринчи номердеги Польша аты чыгат. Андан кийин тугандар таза карабайыр ат көрсөтөбүз достор. Бул Польша бийик болгону менен достор жаш экен. Дагы чоңое турган мезгили алды да экен достор. Аттын ээлси Хажака Дилшат аканын жанында турабыз тугандар. Дилшат ака азыр маалыматты берет. Ат боюнча биз сурайлы, кандай ат, каяктан келген ат, ошол боюнча билебиз. Хажака, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Акаңыз жакшысызбы? Тамак кандай экен? Жакшы, рахмат ака. Жакшы, ден соолук. Кудайга шүгүр, өзүңүз тынч жүрөсүзбү? Алхамдулилля. Чоң аттарыңыз бар экен ака. Ооба, буну өзүм үчүн алып кетиргенмин, балыктычы. Лично мындай өзүңүз үчүн. Лично өзүм үчүн алып кетиргенмин. Сотчу ниятым жок эди. Аткыз ниятым бар эди. Эми шартка байланыштуу сатышка кичине мажбур болуп калып чыгып атабыз буну. Мажбурлуктун айынан. Ооба. Ошон сатыш ниятыбыз жок. Эртең акчабыз теп калса, эртең токтотулат, сатылбайт. Ошондой нерсе менен. Ниет жок экен эле да. Жок, ниет жок эди. Эми бирок ким алса, кимге буйрган болсо, эми Кудай буйрган экен да ошолчу. Кимге буйрган болсо, сатылса, ошоңо буйрсун, насип кылсын. Ошо биз дагы ният кылып, жакшы ниятты алгандыгы эми кичине шартыбызга байланыштуу ушундай болуп калды. Польшадан келген ат. Польшадан келген. Ооба. Прямой өзүңүздүн колуңузга тийген. Прямой. Ошол жактан тандап алгансыз. Тандап алганмын. Бул кулундан бери сүрөттөрү бар экен, сизде видеолору. Кулундан бери сүрөттөрү бар, ошол жакта алынган видеосу ham бар. Ошолорду экранга коюп койсок болот экен. Коебуз андагы. Канча жаш болду ака азыр бул? Азыр жашы пишти. Бышты? Жазга чыкса жаңасыга өтөт. Эми азыр бирок буну көп жемдеген жокмун. Арпа бериле, 4 кило арпа менен турат болчу. 4 кило арпа менен турат. Берсең бир пресс жейт, ал бир пресс берет, буга азыраак берип атам. Көп жем үчүн. Бул жакта турат. Эми бундай малда өтө семиртпеш керек да өзү, Туура. Мына айтты, тока алдап жем берип, кармаш керек да мунчу. Кандай чоңойду ака келгенден кийин? Алхамдулилля, жакшы чоңойду. Келгенден бери ошо алганымда где-то 1.52 ошондой бою бар эди. Эми азыр жалган болсо 75тин тегеренде. Бирок өтө чоңоюп турган да. Ооба. Азыр жанынан дагы көрдүм. Метрден көбүрөөк чоңойду да. Жаңыбачы. 1 жашында келген. Ооба, 1 жашында келген. 2 жыл бактыңыз уже. Ооба, 2 жыл бактым. 2 жыл бактыңыз да. Буну Барпыда кармек полмондар өргөтүп койгон мингич кылып. Тарбиясы кандай келди? Тарбиясы жок, эми тарбиясын мисалы үчүн тарбиялаш керек, буну чындыгын айтыш керек. Бунун тарбиясы жок. Үйгө турат да булчу, бир жумада бир жолу ушу балам минип коет. Бошоганда, окуудан бошоганда минип коет. Бул Куран жаттайт бул бала. Ошон үчүн антымча бошалып айтат. Өзүңүз дагы 2 жолу ажы барып келипсиз, Ооба, ошондой. Эми ачык-ачыгын айткан жакшы да, туурабы? Ооба. Тарбиясы жокту жоктош керек. Ооба. Жалган сүйлөп, адамды ишендирип коюш жакшы эмес. Жалган сүйлөгөн Пайгамбар Расулуллах менден эмес деген. Ошон үчүн жалган сүйлөп болбойт. Чындыгын айтыш керек. Туура айтасыз. Ат жаш, ат келечеги алдында. Келечеги алдыда. Ооба. Кудай кааласа атактуу Алайга окшош ат экен да өзү. Иншалла. Бул бир улакка кирсе эле көрсөтөт эми кандайлыгынчы. Бирок зардасы жакшы. Зарда жакшы? Ооба, зардасы жакшы. Ден соолугу таза. Алхамдулилля, ден соолугу. Кол путтарын бар жогун көрсөңөр болот. Мына азыр мына жерде чөй улураак экен. Мына жерге алып кетишкем. Мына жерге алып келгин. Мына тояктарын азыр жакындан бир тартып коелу. Сүннатка муафакат, сүннат. Мәше сүннат болот. Күншүгүн үчүгө чыгат мына. Арканкы эки тояк ак. Ооба, арканкы эки тояк ак. Алдыңкы сол тояк. Сүннат ап деп коет. Сүннат. Өзү нерсе ham, кылычкасы ham сүннат да бунчу. Не деп койгонсуз? Пайгамбар Расулуллах салламды бир аттары болот эди. Сабаха деп. Ошо Сабаха койгонмун муну атынчы. Сабаха деп. Жаныбар. Куран жаттаганда илимli адамдар болсо баардыгы билет. Сабаха кандай? Не? Мына мурдунун учунда агын караңыздар. Пешенесинде ушундай жүрөк кашка. Көкүрөктөрү, тояктары.
Hem az bunu çağıp neme kılıp görmeyüz aka. Yok, bunun çapkanı boğu et azırçı bir Çapkanı yerde boğu et. tüylen narsa. Ana boyunun büyüklüğü çındığında çoğun eken. O zaman da canına turup gelsin daha. Oo. Boyu var eken. Cama karakterleri çok bu. Yok, zaman karakteri yok. Yaş ballarım karma verir bununçu. Ayaklar ötse hiç teke koyet. Yani bir 10 yaşarlı balan var. Aha. Bu kelip ahırlı suya çıkıp alıp tumçuğundan karma bir şey yaptırıyor. Ha. Evet, işte ve Aynen. Dokumenti var ha. dokumenti var. Dokumenti var. Dokumentin ekran koyup koyat ekenmiz. Mana dostlar. Kayman attı. Sabaha. Takalatkanız bu? O takası var. Takası var. Yakın takalat koydum. O takalat tuş gerek de takalatmasa tırnağı olsun getirdi. İçine takalat tuş gerek. Tuyağının aldığı nemeleri taza ha. Taza bu onda ezgilengen yeri yok. Aha. Dilşat aka bunun bağısını aytıp koysanız bola mı? Bağısını aytamiz. Bunun bağısını aytmasak klient sonra köp so'rab qo'yadi-da, köp telefon chop qo'yadi. Oo. Bağısını aytib qo'ysak, hali jaqtirgan odam aqchasi bor odam chaladi-da. Aha. Hem bağısıga kelsak o'zi 50 ming dollarga ham belgisiz ot. O'zi negizi. Negiz aytgan da. 50 ming dollarga ham misol uchun men uchun arzonlik qiladi deb aytadi. Hem aqcha zarq bo'lgandan 35 mingga qo'ydim, 35 ming baho qo'ydim. Hem 5 so'm olsam bu yoq söylashamiz. Hem ol aytilish bağısı aka ha. Aytilish bağısı. 35 bin dolar dostlar buna. Polşa жылқысы Slaska eken. Bu birinci nömer boldu. Dilşat aka malumatты. Onlar aytты sizlerge men ekranга bardıq danılары жазып koydum. Bas Turkan bияқа çıgar. Bияқа çıgar. Басқандарын да bir görölü dağı. Ekinci atыңız kara atı var eken ha. Hem kara atты görölü. Qara nega lapchiq? Baş jikanlarni qo'yar buni ham. Ha canlar mına ekinci attığı aldığımızga geldi. Aga bu atını sapsın çakçangdağın at turboy be. Yo'shanda. O'z otdan da bu hali. Karabayırdan, Qarabayirdan, tazasından. tozasidan. Hech ayg'indashgan, payg'indashgan hech narsa yo'q buncha. Aha. Toza. Noqatdan kelgan. Nokattan gelgen taga ha. Tagi noqatdan kelgan. Noqatdan kelgan. Bu noqatdan kelishning sababi o'sha do'stim bor noqatda. Shuning uchun o'sha menga yaxshi narsa bo'lsa, pullarga tetadi. Yaxşı nesesin? Yaxshi narsa bo'lsa, do'stim bilan olamiz. Oşa dostumuzdan gelip koyan eken da. İlhamjon deb do'stim bor noqatda. Men ko'rib qolsa, eshitib qolsa, aytsa kerak. Oşa atты men tap bergenlemde va. Aytadi. Nokattan gelgenine kança oldu bunun? Noqatdan qulundan kelgan. 5 yil bo'ldi kelganiga. Ha 5 yıldan beri özünüzde. O'zimda turadi. Hech chiqqanday birovni qo'ldan olganman. Birovga onday bo'lgan. Ulak çapkan mı bulat? Bu ot janasida buni barpida tayir polvon chopgan bu vaqt. Tayır pavan. Qanbek dukasi, Bozorboy deganlar dukasi tayir deb o'sha bola chopgan. Hazır kança yaş bolup kaldı Hozir son? 3 asli bo'ldi. 3 yaş 6 yaş boldu ha. 6 yaşındayım. Qaraqaşqa. Qaşqası kichine Kichik qashqasi bor. qaşqası var eken ha. Ha, kichik. Ana cho'ng emas. 6 yaş. Jonivor jamon. O'zimga ham jaqat, buni bosig'i ham yaxshi, unday ustida charchamaysan jursangchi. O'shanda yot. Qayt. At жақсы biroq aka. Ot yaxshi. Жақсы. Yaxshi. Men olganga nasib qilsin, kim olsa ham. Yo'q. Ko'k jedi-mi? Ko'p yo'q. Bu hozir o'sha jangi bedan o'rib turib, so'ltib berib o'tamiz. 3 yildan beri quruqda turadi buncha. 3 yildan beri quvozliqda. Quruq hozir. Biroq 3 kilo arpa jeydi. Anda ko'p bermayman. 3 kilo, bir mal 3 kilo arpa jeydi. Jalg'on yo'q. Aha. O'sha arpani jebla turadi. Makka bermayman. Makka bersam jamon semirib ketadi. O'shaning uchun makka bermayman. Sotlar orta nima qilib boqatgansizlar ha? O'rta tempda qolmaydi. Orta tempda. O'ta semirtirmaydi ekansiz. Yo'q, o'zi hali bir jumada 2 joli minganim uchun uncha ko'p minmay. Bunun qayman atı ne aka? Dilşat aka. Mustang. Turuştu qarаңыздар Mustang'tın. Mustang. Qayman kelganda ele Mustang deb qo'yganman. Biroq yangi qamchi jevegan bo'lsa, meni qo'limda qamchi jevegan. Biroq tayirni qo'lda qamchi jevegan bo'lsa, meni qo'limda qamchi jevegan. Hech qamchi bilan urolmayman. Qo'varsang ketadi, ayt desang ketadi. Aha. Voy, bir qo'varsan qolib qo'ychi. Ha, bir qo'var. Hadi. Ha, bo'ldi, to'xtat. Qaytar. O'zi yumshoq qotib aka. Oz yumshoq jonlar. Men Yumshoq, yurmasdan turganim uchun kichkina qanday bo'libdi?
Mustang. Mustang'dir. Densoğluğuna cevap beresiz. Yok, densoğluk жақсы emas. Az benim kolumda жақсы densoğluğu. Aha. Ben bir adı koluna borgandan keyin, Kuday bilет qanday bo'lishini. Ооба. Menin kolumda hazır jeb içi жақсы. Жоштугуна жош. Joşluğuna joş. Canı жақсы. Такшат экен. Бою орто эсепте канча чыгат? Дилшат. Bilmiyorum, biri 60'tın жоғарысында. 60 жогору. Стандарттын кара байырда, ha? O'shanda. Biri 60'tın жоғарысында. Мына жерге алып кетип чыкам. Туяктарын бир арка алдын көрсөтүп коелу. Куруураак жерге. Болду. Мына достор, арка алды. Дыханиялар өтө сонун экен, ha? Жакшы. Көкүрөктөрү. Aka bunu üyürge koydunuz mu? Yok, yürüge soraş otat. Yürüge bir kulundan beri gidip ekli demek soraş otat. Ben bir aytan koy içinde. Ben mallarımı ustalalık kovasın deyip bir aytadım. Koy, türeversin de. O soragan köp bu yürüge çık onu. Yürüge benim de acaba. Ama üyürge öte bapat eken. Жақсы, жақсы. Aka жаңасы iste bir çıkan boyunca. Ha, жаңасы да bir çıkan boyunca, ошол boyunca неме деген да? Kurukta turat. Özüm vaktim boyunca. Kişigende işlerim köpeyip geçip. Ошо мында кол менен каралып турган Ооба. Кыйналмаган. кыйналбаган аттар экен да көтең. Ооба. Kıynalmagan. Жақсы экен. Баасын канча коесуз Дилшат ака? Boğazını bunu hemen özümüzçelik koyalım bunun için. Ha, 800 bin versin. 800 ming сом. Ооба, tom. Bunun dolu solu böyle koyalım. Aha. Surayı öğretek ha? Ооба. 800 binge. Жақсы, жақсы, 10 bin жақсы. dolar degenimizden ne hemen şey. Ha. 800 ming сомго Bırak bağlan. bunu piştisinde 15 bin dolarga batılık ballar soraşkan. Pişti malında. Pişti malında. Soraganda berbergen. Жақсы, жақсы. Сонун ат экен. Bir aylandırıp koyçu. Оңго солго буруп. O'sha paytda bir yil mahsulot boribdi. O'shaning uchun bermaganmiz, deb qo'yaylik, nima qilamiz, to'pkali qo'yiladi. Palvanga bapat eкен. Ооба. Жақсы. Жануар üstünde bir palvon bolsa ele жетет bungacha. Aha. Sen savutish kerak. Zərdə бар eкен. Ооба. Бол bu yoqqa basır örgüm. Onda mesela dostlar, Dilşat Hacı Aka'nın atlarını gördük. Екі atı çıktı. Nomerde ekranға жазып koydum. Сурап байланышыңыздар, жаллау аттар, тұрат аттар. Onda aka sodаңызға береке болсын, ha? Rahmat, rahmat. Алған адамға насип қылсын ат, Құда қаласа. Zaten iyi болып, o'shanda ellik xizmatda juraylik. Рахмат aka, айтқаныңыз келсін.